kuvuga ko Colonel Wiringoma ngari muzima ngo yari amanyanga ya M23 kugira ngo batabaza imiryango mpuzamahanga. Gusa mu itangazo ryatanzwe mu gitondo cy'uyu munsi cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 n'itangazo rivuga neza ko Colonel Wiringoma yamaze kwitaba Imana. Benshi bakomeje kugira bati no mu mwaka washize niko byari byagenze baramubitse maze biza kurangira ari muzima. Nyamara amakuru haravugwa neza ko n'utundi duce dutandukanye two muri Rubaya twamaze kwamburwa uyu mutwe wa 23 bikavugwa neza ko rero ari ikintu giteye ubwoba kandi kidasanzwe bigaragaza gutsindwa kwayo mu 23 muri aka gace ka Rubaya. Ni munyemere ko umunsi tugaruke kuri abo makuru ari kuvugwa. Ese ni impamvu abarwanya M23 bakomeje kuvuga neza ko Colonel Wiringoma ashobora kuba akiri muzima ngari amanyanga ya M23 kugira ngo bakomeze ngo gushimisha cyangwa gukora ibikorwa bitandukanye harimo ndetse yewe gukora ibishoboka byose kugira ngo biyereke abantu neza. Colonel Wiringoma rero bivugwa neza ko yitabye Imana ku munsi w'ejo, namwe magambo akomeje kuvugwa n'abantu benshi batandukanye. Gusa abahanganye na M23 ngo bahamya badashidikanya ko Colonel Wiringoma ngakiri muzima. Ngabwo ikintu gihari ngaruko M23 yo kugutangaza ibingibi kugira ngo ikomeze gukurura imiryango mpuzamahanga nyuma y'igitero cya drone kidasanzwe cyagabwe muri turaduce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biri kuvugwa neza Kongo ibintu byabaye ari ibintu bidasanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tumwe mu duce two muri aka gace ka Rubaya twamaze kwamburwa M23 birasa nkaho ngo intambara muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa nk'igiye kongera gutangira noneho ubundi bushyashya nkuko byakomeje kuvugwa na benshi begereye tuno duce two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga amagambo akomeye cyane agira ati ibikomeje kubera muri aka gace ka Kongo ni ibintu biteye ubwoba, ni n'ibintu bidasanzwe kandi bigaragarira buri mwe wese. Biravugwa neza ko rero nyuma yo kurupfu rwa Colonel Wiringoma mu gihe benshi mu bagize itsinda rya M23 agahinda kakiri kose, leta ya Kongo yo ikomeje kwigarurira ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Rubaya. Nguko uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho benshi bakomeje kugira bati iyi ntambara ko bwiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intambara ishobora kuzatuma isi yose muri rusange yisanga mu kaga, byaba umugabane wa Afurika, hanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Kuri uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 biri kuvugwa neza ko n'utundi duce dutandukanye twamaze kwamburwa M23 kabarwanya ngo bamaze gucika intege ku rwego rwo hejuru. Bikanavugwa neza ko kandi ngo ari abarwanya ari kugaragaza neza ko nta mbaraga namba bagifite. Colonel rero Wiringoma biri kuvugwa neza ko nubwo yitabye Imana ubwo aribwiraga Colonel Nanga amubwiraga ati uko byagenda ko ariko kose ubuzima nanyamo bwari bwo bwose cyangwa uko isi zatujyana usigare ni kimwe ko tugomba kurwana uru rugamba tukarutsinda. Namwe magambo akomeye cyane yavuzwe na Colonel Wiringoma. Ibi byose rero bikaba biri gukurira kwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ese koko niye mpamvu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje kuvuga ko Colonel Wiringoma akiri muzima ahubwo ngo ari amanyanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ari amanyanga M23 kugira ngo bakomeze bigarurire n'utundi duce cyangwa ngo batabaza imiryango mpuzamahanga. Aba babishingiye ku byabaye mu mwaka wa 2025 aho byavuzwe neza ko n'ubundi hari umwe mu bakoloneli bavuzwe neza ko bitabye Imana maze biza kurangira uyu ngunga atitabye Imana. Ngo ibingibi bikaba ari ibintu bikunda gukoreshwa nayo mu 23 mu rwego rwo kugira ngo bahuruze imiryango mpuzamahanga. Gusa kuri uyu munsi nubwo aya makuru akomeje gukwirakwira ati Colonel Wiringoma ni muzima ntabwo yigeze yitaba Imana ahubwo yakomeretse. Biravugwa neza ko rwose umurambo we wamaze kugaragara, ahubwo ko abantu bakomeje kubivuga ari abashinyaguzi. Abandi bakavuga ati ni systeme ya gisirikare, ni systeme y'intambara, aho usanga benshi bashobora kubika ko umuntu yapfuye atapfuye cyangwa bakabika ko yapfuye yarapfuye kera. Ni ibintu bikomeza gukoreshwa n'abanyapolitike batandukanye ndetse nakomeza kwisanga mu mirwano itandukanye yaba ku mpande zombi. Bimwe mu bintu bitandukanye kandi biri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga harimo ko bamwe mu banyapolitike badasanzwe cyane abari ku ruhande rwa M23 bakomeje kuvuga amagambo agira ati twihanganishije abanyamuryango bacu bose, inshuti y'abavandimwe n'abandi bakomeje kwisanga muri ibi byago by'intambwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko isi iteye mu gihe abandi baba bishimye abandi baba bababaye,
mu gihe rero M23 iri mu gahinda. Ibi bikomeje kuvugwa neza ko ngo leta ya Kongo yo yibereye mu byishimo nyuma yo gufata utundi duce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba biri gukorwa buri munsi kandi bikagaragaza neza ko ngiye intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara idasanzwe, intambara ishobora kuzatuma Kongo yose muri rusange ngo yisanga mu kaga. Kongo rero ikomeje kuvuga neza ko n'utundi duce dutandukanye za Masisi n'ahandi hatandukanye ngo n'ubundi bazisanga bahafashe, ngo bitewe n'uko ngo M23 imaze gucika intege ku rwego rw'uko kurwana bitagishoboka. ngo noneho ubwo babuze Colonel Wiringoma birasa nkaho bagiye gusubira inyuma mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Ni amagambo akomeje kuvugwa n'abantu benshi batandukanye bakomeje kugira bati ahubwo igikomeje kuba ni ikintu giteye ubwoba, ni ibintu buri muntu wese atabasha gutekereza, bitewe n'uko ngo nibikomeza gutya rwose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu biraza guhinduka ibindi. ngo kuko bimeze rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no munsi mubi kuri M23, ni icyumweru kibi kubaharanira ishyaka rya M23, ni icyumweru kibi kandi ku bantu bashyigikiye M23. ni mu gihe kandi kuri leta ya Kongo bo bari kuvuza impundu bishimye kuko umwanzi atangiye kubavira mu nzira. Ubundi uru rupfu rwa Colonel Wiringoma rwari urupfu rwari rwarateguriwe Rutani Makenga, bikavugwa neza ko runo rupfu rwari urupfu rudasanzwe kandi ngo bashakiraga kubicira hamwe. Nubwo rero bitakonze, biravugwa neza ko ngo ibintu biri kuba ari ibintu biteye ubwoba kandi ibintu bidasanzwe. nguko rero nuko nguko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkomeze kubifuriza ibihe byiza, twihangane kandi dukomere mu byo kwihanganisha umuryango wa Colonel Wiringoma, inshuti ze, abavandimwe be, aho babana nabo buri munsi. Dukubize no kunyomoza bakomeje kuvuga neza ko ngo aya makuru ari ibihuha. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byiza, no kwishima hejuru y'abandi bagize ibyago. Gusa muri politike twibuke ko nta mwanzi uhoraho ndetse nta n'inshuti ihoraho muri politike, kandi twibuke neza ko icyo umuntu kiba kimuraje inshinga ari ukubona iterambere rye kuruta kwirirwa ari kubona iterambere ry'abandi. nguko uko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komeza kwifuriza kugira amahoro, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe, kandi tuzaza kugaruka no makuru ari kuvuga hirya no hino, aho tubize kwanda byinshi kugendanye na politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa tukanagaruka kuri politike ndetse na diplomasi y'umugabane wa Afurika mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. nguko rero ibihe byiza kuri mwebwe mwadukurikiranye, ibihe mwiza kuri mwebwe mwakanze subscribe, mwebwe kwibutsa gukanda subscribe ku murongo wacu wa YouTube kugeza tubana no mu bindi biganiro bitandukanye buri munsi byiza kandi byubaka sosiyete. Mwakoze cyane kubana nanjye, turacyari kuri Empire TV. ni bwo bwa mbere tugera hano, ntuva udakanze subscribe kugeza tubana no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi byiza kandi byubaka sosiyete. Ndabakunda cyane.